Ibizo lesibongo Andrew Ndlovu. Likuliphi ibandla? ZAPU. I'm MP aspiring candidate weZAPU Nkulumane constituency. Former Zipra Regional Zone Commander Northern Front. Lithi ngelanga namhlanje. Ilanga la namhlanje sithi thina solanga okumele silikhangele ngama-political parties. Ngoba abalweli benkululeko babekhulula wonke umuntu kungelani ukuthi ubani kwi-political party. Njalo ngesikhathi kulwela inkululeko ama-political parties ayengekho amaningi kwakule ZAPU kuphela lezanu lamabutho ayo. So sithi khona wonke umuntu ovela kuliphi ibandla kungenxa yenkululeko. So sithi lilanga lokujabula sikhumbula igazi lachithekayo lamaqhawe ethu belwela inkululeko. Sokusela amalanga ayi-9 ukuthi siyekhethweni lithini? Mina sengisebenze kakhulu kuNkulumane constituency, angizange ngibone edlakela kimi le coverage bangenzele imedia yonke nje kimi, hayi besebenzisana lamapholisa labezekhi. So ngikhangelele ukunqoba mhla ka-23 August. Ngikhangelele ukunqoba. Kulamaqhawekazi lapha abashiwa ngumkabo bayakhala ukuthi akula abafakelwa ngama-tombstone sokukhethwana, abanye bafakelwa abanye bafakelwanga. Yikho khona okwenze ngasukuma njengomlolo wenkululeko ukuthi ngiye eParliament ngiveze konke lokho kwakuyinjongo yeZAPU eyayikhokelwa nguJoshua Nkomo, esifisa ukuthi khona ama-policies abalweli benkululeko labo bonke abantu beZimbabwe aqondiswe, wonke umuntu alinganiswe, kungabi yindlela yokuphathana ngemihlobo kumbe ngokuthi ubani kuliphi ibandla. Hayi, imessage ekhona yona leyo ukuthi nansi ZAPU yenu ikhona iyaphila kwamanje ikhokhelwa ngumntana kaJoshua Nkomo uSibangilizwe. Abantu kababona ukuthi ZAPU emakhonyeni onke elizwe iyangena embusweni ukuze iParliament liyana itshintshe ibe sendleleni eyenkululeko.